الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariakan si agama Islam na guskano sana mga babayami si agama Islam yang kaya pag live tano na isap manaya sa giyang kutuwa mga tutulan mga pipiya mapenutul tano sa giyang kaya oras. Yang kaya tutulan na isa ni sa giyang kutuwa mga ulama si kumasaw mga tabi'in piyaki pangaruman niya na giyang kutuwa wataian miyakata itaid abai nagu giyang kutuwa wataian na malao na giyang kutuwa sabut kuwagamatan wa Islam. So ayad na hadap tano sa mga pagariya na antano kakuwai sa andauan agyang kaiya di tano di ka panutula sa agyang kaiya mga tutulan ang mga pipiya isaw na agyang kutuwa ukit di ka pangilaya o ama sa agyang kuto piliin niyan mapangaruma o di na mapangaruma niyan agyang kuto wataian na lagi dia naman bu na sumanga bai na igira manuto apaman na pemangarum ang kano sudah karumanian mga ragapan na pemangarum ang kano na pilian ni wagyang kutuwa datu ama piasi arkano na lagi dia naman bu sumanga datu apaman na manguda pengilay sa karumanian na pilian ni wagyang kutuwa paman na bai malao na giyang kuto kanal sabut si ku agamatan wa Islam nagubai upama mag-Islam. Yang kaya penutulun tanong mga pagariya na giiso mala ulama aso Sa'id ibn al-Musayyib. Yang kaya mala ulama na adna wataian bai mataida piyaki pangaruman yan. Penutul ng mga ulama miyakay sakun na giyang kuto khalifa dato mga Muslim sa giyang kuto masa inubituan sa khalifa ka langon muslim sa giyang kuto masairan na kaniya ni mituturo ada tu Iran aginan so Abdul Malik ibn Marwan kauto paman na yang kaya khalifa na mga wata ini Marwan kagi paman na sumarwan na isanan miyada to mga Muslim sumimbo watas kaniya na su Abdul Malik agu su Abdul Aziz yang kaya punutul tanon na sama na yan na masa ini o Abdul Malik ibn Marwan so Abdul Malik ibn Marwan na piyangan niyan si Sa'id ibn al-Musayyib agyong kuto wataian na bai na mapangaruma agyong kuto wata udato aso al-Walid ibn Abdul Malik. Tamano to mga pagariya na agyong kuto wata udato aso al-Walid na piki pangaruman yan o nagyong kuto wata o wata o Sa'id ibn al-Musayyib babay. Agyang kuto wata iyan aso al-Walid na sa kaniyan sama no to'y base agyang kuto ama iyan. Sama no to na upama kumada so kada to si Iku Abdul Malik na ayap pagkasambi ada to nagyang kuto wata iyan aso al-Walid ibn Abdul Malik. Na paman nagira pumimikiran tao to na uwad na wata taabai kubayaan upama dato
na antari di magiyug. Way, upama ko sakatan wa sagyang kaya masa. Paman naging kutua masa na siran imita tendu upama Amirul Mukminin. Paman na kepakaya tigitano pakalagi do nagyang kaya paman na mga presidente sagyang kaya masa. Kauto. Diyan kutua paman na iapangan niyo nagyang kutua Khalifa Asu Abdul Malik. Sagyang kutua paman na kabaya iya na mapangaruma wata iya nagyang kutua wata abai Usaid na daiyug su Said. Kauto paman na riafadiya nuto. Da mabaya agyang kutua paman na mala ulama Asu Said ibn al-Musayyib. Nagyang kutua paman na Panamar o Abdul Malik ama pangaruma wata iyan na tigo mga ulama paman na pagkabetangan niya nagyang kutua wata iyan sa mala atamok. Ugaid na da penuto kasuatan o Said. Paman na katawan tanwa gira paman na aya pengaruma na sumanga deto aya penubawata uda to mismo. Paman na pakapengarumaan yan. Na paman nagyang kutua pagalusiran sa paman na imbetang atanto din ako mangala tamok. Way. Nalagi diyan ng pamaada din na mabaya. So Said, aba mapangarum agyang kutua wata yan o agyang kutua wata uda to Asu al-Walid. Nataman sa paman na may aliw pa ng mga ulama alagi do paman na pangangalakan o Abdul Malik ibn Marwan. So Said, sagyang kutua paman na kabaya iyan na paman na mapangaruma wata iyan na Asu al-Walid agyang kutua wata iyan. Ugay na dan yan pa na mapangangalak atigitano. Uway. Naman ito mga pagarya, agyang kutua paman na mala ungang nagyang kutua paman na mala ulama, sagyang kutua paman na dan yan nakaayug, sagyang kutua kapangarumaw nagyang kutua wata agyang kutua dato. Nalagi din sa gyang kaya masatanong mga pagarya na igira paman na ayap pangakap na paman na deto o di na paman na malaon na gyang kutua tamok na di sila kaya gyang kutua paman na mga lukso mga bai sa gyang kutua paman na dira di kape memikiran nagupaman na ipbitirera na gyang kutua mga watairan sa gyang kutua paman na kapakaiyugiran sa gyang kutu kapengarumakiran. Ugay na gyang kaya paman na penutulan tanong na piya kamamasay niya tutulan. Ada niya nakabaya gyang kutu awat agyang kutu adato. Tigo mga ulama amya kayo sa atigyan kapipitas kung mga gawi na miyamisita so Said ibn al-Musayyib sa gyang kutu mga tunganay niyan. Si iskan niya na miyamisita sa gyang kutu Muritian so Abdullahi bin Abi Wada'a. Abdullahi bin Abi Wada'a. Miyamisita so Said na miya nunutok sa gyang kutu walay niyan. Agyang kutu so Abdullah ibn Abi Wada'a na Muritian ito. Agu paman na isaw to si kung mga Muritian na mananabnar sa gyang kutu adi iniyan di kapangadi si Eko Said ibn al-Musayyib. Na inurunod to miya misita so Said kagaya tigitano paman na miya kalapas sa mga di miya tiyo pa gawi na damay layo Said na ini kadali yan. Na sukya pakasuldo Said na miyon tudus kaniyan na mimbitira isiran si Eko Abdullahi ibn Abi Wada'a. Pituro no Said atigyan na andagad na ya miya tagu apaman nalagid na ya so bitiara igira paman na adna tawa paman na miya tiadang ka mailay atiga andagad na ya miya tagu. Why? Na ini sembaguno Abdullah atigyan na hay mala imam na miya tayman atigyan so karumako. Na gyang kutu paman na kaya patay niyan na miya bisya ko atigyan. Na ayan ni sembagong pamanu Said na tigin na ino kaming kada pakatu kawa. Inong kay ni paman na da maaluyagyan ka iya kaya patay karumang ka miyat tibaw miska. Uway, paman na miyat tibaw miska
nagupaman na miya kaugu pa kami sa giyang kutua paman na diundi ka preparadui. Nagyang kutua dira ni kambi tiarai na sukun su Abdillah na tindig sa kanian paman na ang genat. Nagyang kutua paman na kang genat yan na tiyaluan sa kaniya paman o Sa'id ibn al-Musayyib. Sa Pitero iyan no, natigyan na bad natigyan kebayaan na ka. Apaman na mapangarumang ka. Kagisa man ito na miyawafat si karuman yan. Nagyuto, ini si ano Sa'id. At tigyan na bad natigyan kebayaan na ka mga rumasagyan kaya ba isa Madina. Natigo Abdillah, ini sembagyan si Iku Sa'id. At tigyan na hay imam na paman na ini kalimu ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Anda at tigyan ni kubayarakan. Asakan na tigyan na mamaku ayabu at tigyan na tamukakan na talulad adirham. Ya panutulop ng mga ulama ayabu a Peter o yan na tamuku Abdillah. Sagyang kutuwa masa na dulad adirham. Nagiti paman na Peter o yan. At tigyan na anta at tigyan paman na makapangarumarakan o di na magiurakan. Asama na yun ayabu tamukakan na dulad adirham. Anta ka talulad adirham. Na Peter o Sa'id apaman na ana sa kana tigyan nayaman na niyan napakipangarumakar kagiyang kuto watakat na miya mamasakun su Abdillah kagi paman nagyang kuto asi ko muna nagumya paman na miya tirutano kagi paman na giyang kuto wataian na kebayaan to agiyang kuto paman na wata udato nagupyang ilayan sa ukit o paman na Abdul Malik ibn Marwan apaman na mapangaruma watayan na su Al-Walid agiyang kuto watao Sa'id ibn al-Musayyib na das kaniya na mabaya uwi na sagiyang kaya paman na di na ni kapagistorya apaman na inaluiro no Abdillah agiyang kuto tamukian na tigiyan na paman na saka na tigiyan paman na pakipangaruma ka agiyang kuto watakat. Natigo Abdillah apaman na penggelebekan na kaatigian o di na paman na tigitan wa sigurado ka kanaba kaatigian di sindag natigo Sa'ida uway kanaba ka atigian di sindag oriyan yan na Peter ono Sa'id si ko paman na Abdillah atigian na tawagang kaatigian so mga Muslim o di na paman na mga ginawa itaapad si ko mga Ansar. Paman nakagi paman nasisira na yung mababaling sa Madina natigyan na taluwing ka nagupakatukawang ka so paman na mga Ansar nakagiyo ko kataluan o Abdillah so paman na mga ginawairan o di na mga kilelairan ang mga tao na tuminindig so Sa'id na paman na biyantugiyan so Allah nagusyala watanian sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakagiyo kumapasad na tigyan kiyawingakan naudi na paman na piyaki pangarumakan agiyang kaiya paman na watak na bai sagiyang kaiya paman na pagaritano udi na paman na siki Abdillah ibn Abi Wada'a sa ayabu paman na piyaki betangakan na tigyan na talulad adirham naman ito mga pagariya ayabu paman na piyaki betang yan na talulad adirham apaman na piyaki pangaruman yan agiyang kuto wataian. Oriyan nagyang kutua paman na kaya pasad nagyang kutua kawing kaya kawingiran na miyaling so Abdillah si ikuwata awalay niyan. Nagyang kutua kaya pakauman yan si ikuwalay niyan na masaw to paman na di imam wasa so Abdillah paman na mamamambu paman na malao nagyang kutua para tiyaya kapaman na di imam wasa uway. Nagyang kutua paman na patut mambu paman na mapangaruman yan nagyang kuto awata o Sa'id kagi paman na sisikiran nagyang kuto agam kala udi na paman na tigitano malakiran nagyang kuto kapagagama nagyang kuto kaya pakauman yan sa walay nagyang kuto ba paman na diis kanyan di pusa na biyatalyan nagyang kuto puwasan yan yang kuto kaya batalan yan nun na
miyan nuto ko paman su Said. Siya ko walay niyan. Nakagi ko laka niya ng mga pagariya na miya mamasas kaniya nakapaman na ayap man nakiyala kaniya na su Said ibn al-Musayyib amala ulama. Naya Peter uno Abdillah tigan hay imam. Wat tigan no paman na bago ka din na piyakit talawin na saka naman na tigan isura ka. Kapaman na saka na tanto ka ko pagadetan sa giyang kaya paman na Madina na nadapat at tigiyan na paman na piyakit talwa na kung kakaanak ko ka makaso. Na ayay ni Sambaguno Said na tigiyan na di kagi paman na skay dapat paman na sunguan kagi paman na kiyawi nga miska o di na paman na kiyawi nga kan sa tigiyan sa giyang kutawat akan nabubay na paman na giyang kaya kagagawi na ipkelaka ka na tigiyan o di na paman na isa na tigiyan ko marata ibuntala paman na giyang kaya kagagawi na pupakaturug ka sa kabu paman na ding kapag sukarumang ka. Nagyang ko tuwadiran di kapag istorya at tumitin nagsu Said na tigitan wa tumyang kiri o di na paman na inisibigyan na lawasyan nagyang ko tuba swataian napakaunot niyan at tumitindig mambu ang malilikod agyang ko tu amaiyan na su Said. Agyang ko tu abai agyang ko tu awata o Said na paman na tigitan wa pipilis. Nagyang ko tuba paman na piyakaw ba yung Said si iko paman na Abdillah agyang ko tawataian na paman na siyalam yan siran na saka mautuwa paman na agyan na tansiran o Said ibn al-Musayyib. Sama nuto na paman na inidulog yan nun agyang ko tawataian. Agyang paman na miyabaluya karuman yan din na inidulog yan sa agyang ko tawalay o Abdillah ibn Wada'a. Oriyan yan na piya misita sira nagyang kuto paman na mga seringan niran. Lagi paman na tigtan wa bagong kasal na paman na lagi diyan naman buwa paman na adna mga adatira na mga pipiya paman na tigtan wa binisitairan so Abdillah sabab sa gyang kuto paman na kaya pakapangaruman yan. So kaya bubaling agyang kuto mga bisitairan na penutul no Abdullah ibn Abi Wada'a gyang kuto amya kapangarum adato. Natigin kagi ko makasulda ko sa ayamanan yan na agyang ko to kwarto na ayat tigin amilayakan agyang ko to baiya paman na min ajmalin nas miya katai da bai kauto paman agyang ko to wata o Said ibn al-Musayyib na sagyang ko to masairan na pedutu sagyang ko to miya makatai ang mga bai. Na pwede pa na tigo Said, tigo Abdillah, apaman na miyaw mako sagyang kutwa karumakan na ahfaduhum li kitabillahi ta'ala. Paman na baipan tigitan wa milalangagyan sa Quran, tigitan wa hafida. Apaman na sagyang kaya mga amasatano, na miya kadagadagal sa ikong mga turil, ang mga bai, apaman na pumakagraduate, kilangagyan sa Quran. Nalagi diyan mabuhay, apaman nagyang kaya wata o Said, apaman na ahfadhum li kitabillah. Kenapa bugyan ko tuwa kinimurais niya nun? Kapaman na madadabet yampan daaban niya nun nakialipati nagupaman na tigitano ininggulalan niyang panagyan ko tuwa paman na matatagus iko Quran. Wanto na ipaman na mga pipi ang matatagus iko Quran na di niya ning galabakan nagyang ko tuwa na mga galabakan ni sapar wallah ang matatagus iko Quran na paman na penanggilaan yan. Na isa pa na tigo Abdillah amyaw makan sagyang kutwa karong makan amataid na isa sa kaniyan mala isabot si iko sunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayan maana na napaman na hafida mataidepan nagyang kuto pa na mala isabot mala ikanala tigitan wa alima mala ikanala sagyang kuto hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pwede pa natigin na miyaw makanun na wa'arafuhum bihaqqi zawj na paman na isa sa kaniyan abai amala isabut sagyang kuto paman na kabenar udato si kukaruman yan kuto ayaman yan na isa ini paganan no mga bai sira katano apaman na paganadira nagyang kuto umapangaruma ka na antune kabenar raka agyang kuto adato amya ka pangarumar ka na paganan din tanuanan. So alhamdulillah miya kadadakal si mga ulama tano
adiran di pamagusay na agyan kaya paman na kabenar o dato sige karumanian na lagi diya naman bu apaman na sumanga dato na paman na paganad nila naman bu agyan ko to anto na kabenar rakatano ang mga dato anto na kabenar rakatano ang mga dato mga karumatano way paman na subai na paganad din tanwa kay mambu paman na kagi di man na mapakayo ba paman na sakada to na ayabu kakaliman na ka na suka benar ka na paman na sumanga bain na di nga mabupaganad suka benariran di ka pa kayo to kailangan na paman na sudah to na may bagay niya nagyang ko to kabenaron no bai na lagi diya naman buwa paman na subay na may bagay niya nagyang ko to kabenaron nagyang ko to mga dato agina ni paman nakapakaptugumpiat ano agina ni kapakaptugumpiat ano diya ko to ba atigo Abdillah paman nagyang ko to ba yami pangarumakan na isa sa kanyan din apaman na mala isabot siya giyang koto kabenar o dato si iko paman na karomanian. Natigo Said, atigo Abdillah, igira paman na adna mga masala, adna paman na mga kukuman, paman na sumanga ulama sa Madina na dira na kesembeg, upaman na o di na tigitan wa dira na katawan wanto na isembegyan na ayakan na tigiyan na pagisa na giyang koto paman na karumako, kapaman na katawan niya nagyang kuto paman na sembeg agyang kuto paman na usayan paman na sukada kala si mga ulama na dira na katawan nagyang kuto sembegyan ada pa na mianutulon si mga ulama paman nagyang kuto kapakatetapiran na miyakaisa na miyudason so Abdillah si karumanian at tigyan na sunga ko at tigyan sa gyang kuto adar siyam aga so Said na tigu karumanian inakulan niya kung so Abdillah ibn Abi Wada'a at tigyan na digad na tigyan na paguntod sa giyang ko to paman na derswa maakan kagi paman na su ilmu at tigyan wa maakan paman na giyang ko to ilmu asuwa na kakuha maakan na matatagura ka na tigyan ko to paman na sisigi karoman yan so iti paman ay nakulan yan at tigyan na digad na tigyan sung si iko dersiyama kapaman na uwanto na ikumang kakiyama ilmu na sisira ka na tigyan sama no to na giyang ko to wata na paman na kaya kumplituan agyang ko to wata kagi paman na agyang ko to katuro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apud sa agyang ko to ipangaroma si kubay na mataid nagupaman na adna bangasanian nagupaman na magagama nagupaman na agyang ko to adna tamukyan na kaya kumplituan agyang kaiyabay kapaman na subangasa nawata usay uway na mataid penabai nago paman na malaon nagyang kuto sabut si ko agamatan wa Islam. Miya kapiya mga pagarya agyang ka iya paman na miya panutultano ka pedaya sa agyang kuto mga tutulan paman na kepakay aga ko antano sa malaan dawan. So ayaman na niya na pangarom adato na aya pilian niyo apaman na pangaroman niyo nagyang kuto abai apaman na malaon sa agamatan wa Islam nago paman na baiya mag-Islam. Why? Na lagi dia naman muna so mga bay nagida po mga angkano na ayad na paman na pilian niyo nagyang kuto adato iyugin niyo ang makapangarom markano nagyang kuto adato paman na malao nagyang kuto sabut si ko agamatan wa Islam yakapya-pya ka paman na dudu nagyang kuto mala barakah way mala barakah nagyang kuto paman na oy pagisutan o ino to pama ayabuhay ni betangon na telaw la dirham nakagiso Said na paman na ayad na kinuha niya nagyang ko to hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigyan na aya baiya paman na malao nagyang ko to baraka nagyang ko to baiya paman na may to agyang ko to minibetangon sa agyang ko to kaya pangharumaon ay sarohun na baraka at tigyan Nabi tanwa Muhammad sa baiya may to paman na minibetangon na paman na malao nagyang ko to baraka wait na sa agyang kaya masa tanong mga pagarya na tabiya na ditanuan na paman na kita galasi ko mga ginawa tanong kagi paman na isingatan wataw paman na tigiran na kagi madagala paman na mga taw paman na dinyan terima nagyang ko to kapiyaw agamatan wa Islam gida piano tulukan na natigan na suwata ka na nga pakipangaroman sa telula dudi na paman na may tuatamu di ayaman na niyan na apya pa na paman na pagungkir tano to na ugay na dita no paman na pakaukitin sa paman na giyang ko to kapagiso-iso way paman na giyang nakaturo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nadita no paman na pekasul sa giyang kuto ang mga kasindig paman na ubatan no ipengibarat si ko paman na mga lagit no ang mga Muslim. Paman na yang kaya ito akan betanga na may ito ayan na paman na pkeda sa giyang kaya masatan. Uway. May ito na pkeda sa giyang kaya masatan no. Nagwaya mambuam niya sa mga dato na paman na adna mga dato paman na gira ada pirakyan na di na makapengarumah. Uway na mga dato paman na gira manuto ada abanya na pirak na di na makapengarumah. Isana na paman na malamos kila malo tanod yung gede-gedaan sa giyang kaya masatan no. Uway. Anda manay paman na sudah to na paman na makapangaruma kalabudas kanya. Uway kalabudas kanya. Ugay na di tanod no tikuan kapaman na giyang kuto aturo nabi tanwa Muhammad agira subaina kaya betangan sama itu na malao na giyang kuto baraka. Sa bagus kadod na selama paglingo si Allah subhanahu wa taala paman na kekuatan no mga itu andauan sa giyang kaya paman na ditano di kapamagusay. Uway. Silam na kanagiyang kaya mga pagariakan dibubantay sa giyang kaya masa pagalero na si Yosef Saraf na nasalam rakano si Ina Muhammad nagu si Nuraisa di Patuan giyang kaya pagariakan na si Sukmak nagu si Amino Kimio agu si Hajara Musafa nagu si Nuraisa di Patuan, si Sa Ali, agu si Diamond Ampuan Tiburun, yang kaya pagariakan na mala Sheikha pagadatanakan agi su Imam Tanu sa Pasig, ada salakaw sa yang kaya guru Tanu, mirak na ya sa Zaid bin Thabit, yang kutu katatagu ami sa Zaid bin Thabit, na isad na ya paman na rerespetuan na paman na mga guru, nagu mga amir o mga murid, sa giyang kutuwa masa 2005 why 2003 taman si 2005 matitimo kami uya nga ya guru ka na si Imam Abdul Kahar si Imam to kapantagan na makadadar pa sa Pasig salam rakanusan sa Pasig why lagi dia na si San Mira nagu si GM Udiro si Siti UI agu si Maisuna Abu Bakar Subu-Subu si Husin dini agu si Muhammad Alarian si Suraina Makapanto nagu si Carles Sigian si Abd Ali Ibrahim si Abu Wania si Abdi Karim Dig Ibrahim si Amino Din nagu si Franz Lerbag nagu si Ali Nair Paskan Kutangan, agu si Fairusia Mangbisa, si Ikoy Kalamata, si Ali, agu si Maril Buta, agu si Amira Wunli. Paman na mga kawan mga Korean na agi ang kaya paman na mga ngaranyo. Si yung mga padadi ke Batia, si Lokman Sniper, agu si Ila Ranap, agu si Normalia Mangutara Mailaw, si Dabu Abrilim, agu si Hadja Raihana Saripada si Pilalain, agu si Nasrima Baguan Dilinugan, agu si Raki Muslimin, si Ummu Salma Diamla, si Rohania Katkat, agu si Princess Haji Tahir, si Jiin, agu si Husin Sarip, si Nur Kasan, agu si Muhammad Munawara, si Mad Sumandar, si Salman Haji Sulaiman, agu si Muammira Mamadaya Maruhum, agu si Sarip Nukman, si Muhaimin Anwar, yang kaya si Junaira Leila Munawara Mangundakan, agu si Nabaati Abdillah, agu si Bani Karim Laundaw, agu si Alia Saika, agu si Farida Mandur Banglan, agu si Junaida Makarunsing, agu si Aziz Luksadato, si Jamail Yasin, si Haji Abdul Basit Mundi, si Walid Makabuat Ararain, agu si Saripa Raupan, agu si Latifa Isa, si Ibn Mubarak Kisun Panggaga, agu si Walia Pekenem, agu si Amini Manday, Mansawi Jamil, agu si MC Diampau,
si Aisa Dimalna, waalaikumsalam, si Abdul Halim, Alawya Abdul Ghafor. Sa prangkom namin kanwa salama mga pagariyami, adi mo tayo sa agiyang kaya paman na live tanong, nagusugo sampayan sa agiyang kaya live. Sa adna kalangapan namin siya may ito. Inshallah, adna seminar tanong mapita sa Masjid Mubarak, Litix. Siya na matatago sa Litix, sa agiyang na Masjid Mubarak. Na inshallah na ubatan ron makatutuna mapita seminar tanusan Arbaa. Seko oras sa alas 10 taman sa waktu aluhur. So, giyan ka na seminar tanong na opinanan. Ay man na kapagayap nila paon sa mga dato, kapagayap nila paon sa mga bay. Sa pangunin tanong si Allah, apaman na taguan tanong niyan sa bubaya, sa giyang ko tuwa di kang galabakas, yung mga pipiya amal. Sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.